Nih ondel duitnya nih ondel. Nih. Ondel mau main kemana ondel? Berjalan sini ondel. Nih. Wah, bocah diuber-uber. Bocah takut. Apa? Tuh, ondel ya. Takut nggak? Iya. Ondel dapat duitnya berapa ondel? Hitung uangnya berapa? Ondel-ondel duduk. Kok bisa ya? Ondel-ondel bisa duduk ya? Ondel-ondelnya pakai masker. Ondel-ondel. Ondel-ondel mau jajan nggak? Mau beli makanan nggak ondel?